Ja bih rekla čim posle 20. godine, a možda i ranije, žena već treba, u stvari u tom periodu, verovatno devojka, već treba da dolazi na preventivne ultrazvučne preglede. Preventivne ultrazvučne preglede uglavnom radimo u mlađoj ženskoj populaciji do 40. godine starosti. Nakon 40. godine starosti se radi mamografija. Međutim, u zavisnosti od strukture grudi, od građe same dojke, mi nekada pribegnemo i da i ženama koje su mlađe od 40. godine uradimo mamografiju kako bismo dobili adekvatnu dijagnozu, a nekada i kod žena posle 40. godine starosti moramo da radimo ultrazvuk nakon mamografije da bismo dobili pravu sliku da li postoje neka suspektna promena ili ne. Znači, u zavisnosti od strukture grudi, pribegnemo da li ćemo da radimo ultrazvučni pregled kao prvi ili ćemo da radimo mamografiju. Takođe, moramo da sagledamo i druge faktore, da li žena ima u porodici već nekoga ko je oboleo od karcinoma dojke, da sagledamo neke druge stvari, da li je žena primetila neku promenu i onda na licu mesta odlučujemo da li ćemo još neki pregled da primenimo.